mkhava u ta twa ku vava ntsena namuntlha ri wo ku le nkosini tapa mkhosi nga ku le nkosini ayeyeri la u relini namuntlha ri swilo swi cikile Jesu Kreste namuntlha u fikile hi loko tshika wena u hi xanisa moya wa hina na nyama u swi vavisa u ni tekela ntirho ni nga wu kumbe me u ni tekela vukati ni miyela me xikolweni ni nga pasi ni feyila me vanhu va tikuvatsaka loko ni xambila xi ri tindlweni xikwembu xi swi langusa xi ku never wa mina n'wana a xaniseka xi ni nyika matimba ku ri ni kondzelela xihambanini ni nga tshiki ve ni khomelela ni titsona swakudya ni tiyimisela ivi ni khandziya titshava ni tikhongelela hey. Ximoyeni u nge lunge hi chimile leswi nga swi teka khale wa swi vuyisa hi matimba ya xikwembu ha ku lerisa se nkarhele u tlhangana wena fire sathani ri tshwana khome Jesu n'wamafotlosela tshovelela n'wamafotlosela la u nga pfala se ka pfulekela wa tsutsuma na tinyoka ta wena ayeye sathani ayeye ku kumela hi swona mhamba ka xikwembu swi hlula misava hi sathani u ta twa ku vava namuntlha u ta swa mkhava namuntlha u hakela na swa tolo na ku byela ta kisama hi matsolo a ni wisile nkuya eka zero kambe xikwembu xi ni endla ni va hero swa pfuleka swa timali ta mina swa pfuleka swa dyondzo ta mina na byi kuma na vukati bya mina phayi famba sathani khani mambo Jesu tatane Sathani watelela swilo swa mina yo u ta samkhava watelela